अहानबद मरुब पाव बिजरी तांग मरी दा चांदेल हेडक्वार्टर दा कैबिनेट मिफम पांगथोकदोरी बासी गलोइना चीफ मिनिस्टर ना हॉस्पिटल संगाबा यावना वुमेन मार्केट जत्रा हुनगदोरी खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मिंग ताबिर सिंह बतारामुसरी हजि पाव संदों पिजरी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंग सरकार सिना चिंगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदा कैबिनेट मिफम पांगथोकनी हाइना लौथोकी बै मतुंग इन्ना चुरचानपुरदा कैबिनेट मिफम पांगथोखरबा मतुंगदा अनिरक सुबा ओइना लागिबा तांग मरीदा चांदेल हेडक्वार्टर दा कैबिनेट मिफम पांगथोकदोरी मफम अदुदा महा चीफ एसोसिएशन ना चांदेल की जाफो बाजार दा लैबा महा यूनियन ग्राउंड दा चीफ मिनिस्टर बुहाराव तयाम ओकदोरी तोंगान तोंगान चांदेल की मफम सिंगदसु हराव तयामना ओंगनगदोरी हाइरी ISTV न्यूज़ ना फंगबा पावगी मतुंगिना चीफ मिनिस्टर की चांदेल खोंचेत असिना चांदेल दा लैरिबा फंग यांखई की हॉस्पिटल अमा गर्ल्स हॉस्टल ADC ऑफिस संगागदोरी चांदेल यूनाइटेड कॉलेज की लैबोरेटरी अमसु हांगदुकदोरी चांदेल दा नुपी सिंगी कैथेल अमा साननबा अमदी टाउन हॉल अमा साननबगी जत्रासु हुनगदोरी चांदेल DC कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकदोरीबा कैबिनेट मिफम असिना मणिपुर की मफम चाबा अमदा यूनेस्को की मखादा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमा साननबा वारेप लौरबा याय हाइरी हदक चीफ मिनिस्टर लौटोकीबा हेल्थ स्कीम डिसेबल सिंगी स्कीम अमदी चीफ मिनिस्टर की लाइंग सेल की मतंगदा चन्न कांगलोन अमा चपचाना लेपथोकलबा याय हाइरी मिफम अदुना मणिपुर स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी समननबा वारेप लौबगा लोइदना कल्चरल यूनिवर्सिटी की तोलोब फंगद्रिबा यावना लैरिबा प्रॉब्लम असे कोहननबा चपचाबा वारेप अमा लौगदोरी कैबिनेट मिफम अदुगा लोइदना चांदेल की चौकत थोरांग पाइखतपा अमदी हौजिक लैरिबा फिल्म की मतंगदा मरी लेनबा मकोक थोम ऑफिशियल यावना रिव्यू मीटिंग अमसु पांगथोकनी हाइना पावसिना मखातारी डिग्री खकी खंदुना रिसर्च तौरिदबनी तौरिबा रिसर्च अदुना तुंगदा करी कानानी हाइबदु येंगदबनी हाइना ngasi tagyal da leiba Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD na sinduna pangthokiba research and educational priorities for transforming Northeast India haisida khananenamagi thoromda Education Minister T.S. Radhesam haikre थोमदुदा IBSD की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबधु साहू अमदी कॉलेज क्या के प्रिंसिपल सिंधु सरू याखी मिनिस्टर राधेश्यामना तुंगी मिरोलदा कानागदबा अमदी लेबा की सेल तुंगी फिल्मदा खुमांग चौक्सुन ngamnaba तौरिबा थबक खुदिमक अफबा वाखलोंदा थबक तौबना हेना चौकप ओइगनी हाइखी Why we have problems is because we don't go along with the nature. We are disturbing the nature. That is why we need to settle the problem, solve the problem. To get solutions, we need to conduct research. And also we need to prioritize. Why do we educate? Why we are having this function is because human being constantly we look for having a better life. We conducted so many researches. Every day on a newspaper you will find so and so has been awarded PhD. But what is the point when these researches are not going to be in use for our society? So prioritizing, when you conduct some research, please do the research on the subjects, on the issues, on the areas where they will be relevant in future. मणिपुर की हौजिक फत्रिबा लंबी सिंह असी नोंग हांखरबनीना हौजिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेमजिन साजिनबकी थबक खुमांग चौसिन लगनी हाइरी ISTV न्यूज़ न फंगो पावगी मतोंगिना लंबी सेमदनबा फन लुपा करोड़ चचेरोम लेरे हाइरी मरी लेनबा कॉन्ट्रैक्टर सिंह पाव फाउंडना नेशनल हाईवे इम्फाल दिमापुर लंबी यावना मणिपुर की मरुएबा लंबी सिंह अमदी केंद्र लेरिबा लंबी क्या सेमदनबा डिपार्टमेंट असिना वर्क्स मिनिस्टर का तानदुना सेमगतनबा सेम सारे हौजिक मफम खरदसु लंबी सेमबगी थबक चथब हौरे डिपार्टमेंट पाइखलकलिबा थबक असि मियाम अमदी माइकै अमतदगी अयत अपन पीदनबा मपुंग फाना पांगथोकपा ngamnanaba मियामगी मतेंग चंगी हाइना पाव असिना मखातारी थबक अमा मपुंग फाना तौद्रिङैदा हाना अरानबा वाखलना मांग थादुना पांगथोकलिबा थबक अदु ओइरोइदबा थबकनि हाइबगी महत्ता पांगथोकदोरिबा थबक अदु हेना मपुंग फाननबा होनमिनसि हाइना वर्क्स डिपार्टमेंट की मकोक थोंगबा ऑफिशियल अमना खंगलकली कैसांगथों लोंगजम लेकाइदगी ओमर सिंगा वांगखेमना इबा दी राइटर्स महाभारत एंड रामायण एस दी रियल रिलीजियस साइंटिस्ट कौबलाई असिदा लाइरिंग थौ लाइरंबी सिंबु सिजिनरोइदबा होई वाता इरुबकीदमक ओमर वांगखेमना लेबा मियाम MSF अमदी उकलद मसाना लाल हाइजख्रे ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा उमंग लाई कनबा अपुन बलोक उकल की ऑफिस त पांगथोक पाउमी सिंग उनबदा उकल की कन्वेनर मुतुम मनितोन हाइखिबदा
अईब ओमोर की इमुंग मनुंगना ngapi nam hajaduna ukal aib zero lama pirakle omor na makha tana laik iba yadaba wathok oiba lairiki copy puno khongwatuna mangan ba aib na numit mangani gi manungda media gi kuthang da lal haina singdok haina wafam da yanar haiki ma na makha taraduna lairik iba singna kanglup amada sokada wahaiga wahai yohan bigano masigi matang da sakana yengchin bina ba haiki akoina su thingjan jare aduga masigi makata na ma larik amuhan na phongba yabagi kaino su leitrabani na lebang myam na laisigi matang da thoiba wathok se masi matang stai tension biu aduga masigi nungai tabase myam da phawriba nungai tabase masi matung manau thoktana na ba koi hona minasi aduna lairik sigi wathok si aiba masajigi aduga imung manungi leiriba phibam mayam jingsi yengbiraga wathok si yarigai tension binana ba lebang myam gi fam da su koi haijeri Manipur State Legal Services Authority na sinduna ngasi Manipur High Court ki auditorium da khwaidagi phaba paralegal volunteer amasung District Legal Services Authority khanbigi thorom pangthokre thorom adu da district singdagi lakpa paralegal volunteer PLV amadi legal services da leiba masak naiba miyo kya susaru yakhe Manipur State Legal Services Authority ki master trainer advocate CS Momona PLB hariba ase miyamga ain ga samnaduna Lairambadu samjinana ba laibani India haibasi minang lengak pa leibak nate aina lengak pa leibak ni India gi mipung khudimang ain khangba malabasu mamutta na khangba miyodi chada tara khaktani ain gi maramda khangningba amadi awaba tabadaki ain gi tengbang pamba miyosingda PLB singna mateng pangna ba sem sagadabani makhoina mathok pangthokba matamda misak mimai yengba amadi khangna chanabagi khanduna thabak toba chumde Thamoi sengma mathok tai haiki PLB kharana paisel la kana tawwa mana tawum thokka ba thabak tawe habi electricity khar ki lakta banate masi landana ba hona biyo ai pure voluntary service ne ba ai na ngamoi do bo era di ai masi thado ga chakhi bida ka so thing balai ke ai ngonda compulsory tekte yauge nang si tawde ya di oi gra di nang lai ke ya di habagi adu man ngonda ka so athing ba ka so lai ke ba ai sincerely wa to amadi dakar hoye Haspaw ke baraktan natin mabreng tangusari. Hakjangi labor solak padagi producing attaba hakjang choktarba tumma chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singi dabak amatta naiba upaidi jolib syrup amasun jolib capsule channe sinabiyo Manipur miyam ki nungairaba pau Sky Hospital Porompata Chase Medicine amasung Cardiology ki OPD kudong saba leisari ahenba kudong saba galwenna Ops and Gynae amasung ENT ki OPD kudong saba su leisari akupa marol gi damak makhada pisariba phone number natragana reception da tana biduna hana book toksan biho Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Break itung da mayam taram noksari asi makhata pau pizari Kaisam thong kendra gi manung da leiriba BPL gi makhada leiriba miyo sing ngasi fauba Food Security Act ki makhada phangum thokpa card ngasi fau phangdana leiri Mari Lainaba Imphal West DC ki DSO da wakalabasu ngasi fawba card pithoktri Hiramasi gi matang da Mari Lainaba Minister na miyeng changbiyu haina Kaisamthong Kendra gi Ward number 32 gi Councillor oina leiriba Romeo na ngasi ma ki mayum da pangthokpa pamisinga unabada phangdokre ma na makha taraduna Kaisamthong Kendra da fair price shop hangdana sub agent singna cheng yenduna leire masina praja singda khudongcha da kya mayok nare Food Security Act ki niyam gi matung inna cheng yelan biyu haina Mari Lainaba singi pungning chingsilakle Minister da amuka na su request tawjari maram di fair price of asina sub agent sing da cheng pitha duna ngahak leitana ward asida cheng chuna phangi phangde haibagi problem yamna chawna thwe masi athuang tamda yengyen biu loina na cheng yenbi ri agent sing na numit humni khak yelaga cheng loigre na parja singi lupa hum biwa cheng ase bibi dana makoina yonthok tuna sinari masi jo athuba matamda Minister na miyang changbiduna Imphal West ki DSO da athuwa matamda instruction PBO
Manipur Miyamda Afaba Award Fanglaba Film Sing Yanganaba Critics Association Manipur Chahi Kudingi November Tang 13 dagi Tang 13 Phauba Numit Mangani gi Oeba Film Screening Event Pangtholagani Haina Ngasi Usa Hall da Pangthokpa Pamising Unabada Film Screening Event ki Screening Committee ki Chairman L Sujakantan Haikre Film Screening Event asida Canada ki film sing utkani Numit Kudingi Usa Hall da pung mga makai dagi pung 3 makai Phauba so ani utkadaba film screening event asida Miyam Mapun Pan View Haiki. Film atau language ki atau country ki state ki yemo pamtan se masih pangan ba adoga khoi yang bi ki dori ba film mamjaba singista summa su film ji ba ni yana tumji besida kana apa film tu ba yang kamu ba da padang kamu festival se Sahi asigi Miss Kut ki luhub Nelpiling Haukip nak ukre First runners up na Danuwe Kangjam amadi second runners up na Hanai Chong Haukip na takre Makong matang tarap singda lupa lak ama lupa lising humfutra ka mga amadi lupa lising yang kay pikre Ahanbam Manipur Rifles ki parade ground da pangtok ki ba Miss Kut ki atoy hentana ba da puna contestant mga na final round sa lapagi manung da makoy ahum na Miss Kut first runners up amadi second runners up takibani Ladies and gentlemen, please we ask all the ladies to step back. Chandel District ki oinasu Miss Kut English ngani gatratret ngarang sugnu da leba ZYO ground da pangthokre. Chinai lam tok thang na Chandel District ki Miss Kut ki lup ukre. Hoinai them kipgen na first runners up amadi Chinai hoi haukim na second runners up takre. Makong matang tarba singda lupa lising yangkai lising kuntra amadi lising kun kusinakre. English ngani gatarahum doigi April 3 More gi Loksau da masagi mathok tawringe da laibak thiba thodu amada lekhidraba Assam Rifles ki riflesman Suresh Kumar bu ningsing thorom ama Wangjing High School da English ngani ngapi gani kun gataruk suba Assam Rifles na sinduna pangthokre lekhidraba Suresh Kumar na angang oiringe da mahi tamlakhiba Wangjing High School da pangthokpa thormadu da kun gataruk suba Assam Rifles ki subedar Kharak Ram School gi oza amadi Mayur Singh yauna immanungi view sing susarya ki Hasiru sila pun maru iba pawang ko na pizari Tang mari da Chandel headquarter da cabinet mi from pangtok ko dori ba asig loina na chief minister na hospital sanga ba yauna women market jatra hon dori Hasu fabu ko na ISTV da pizza ba Manipuri pawang ta sin da lo sinjari ming tabi sing bom kana kumjari